Endrao. Agwase skuru yetu ya nyang'enyo mwarmu itu kuwa bangkurta yari rit koryarero. Abu asi skuru yetu ya nyang'eni mwarmu itu kuwa korita yare. Ni ngawe ngete suti ekomeka meka. Na bagini baba mbawi kasi zare. Tuaba kengambia mana aso waikoko. Na bakira mbot kieri gerege kuende na magura ya bere. Piga makofi mtoto wetu huyu. Piga makofi kabisa. Asante kabisa. Obotati korose vinyoro korosko nyuma egesefu kunyanyeni. Niga tabetentu wekati semo tira chanyanyenia. Tokanyora abato betira munembure diga tona munaya magena. Niga bono tonyorete kuwa arenga akagarigete. Kaba tagar motira kimina unyega sibidu mno kane yekirongo. Niga wawa niga abantu babetemba kumwimo kingoro anako iriata na bigo moruyo ye na kokono moichana familia ye na bigo tobete abantu balemba kuragera bakabaga tigele gisani gega terra abu ese boya nyangeni awar morengi kortaya abai bori bai chorete buna maraba korajara ase endo niga abai bori bai chorete na koragera bakabaga igota abai bori bari tomachera bakabaga atakachinda abai bori niga bari tomachera bakabaga igota likuchomo ekara botiga karigana na ugochi sabachenya nanga kumena wa kwa baganda ya mayembe abu ekara mauti niga gani takona ngal primary school abu umwalimu ayama kunyangani primary school okorukwa chako kwaba nigo anyalkana tega kurta school weyu agande kuburi ekero kyabam Waigo nigo awaga nigo titebuna amaraba nigo banyalkana teba koragera bogatiga emenga ya sani. Makofi kabisa kwa watoto hawa wetu. Sky ngoja nura. Ikambo dikega sakoma tukurase vinyoro. Mugambeito tapo kwaba alagoitaya. Nigo abantu baragata asobongera kwa katingomi. Nigo amotebetia mugambeito agenda no mwembe. Nigo vegete sausuta ekomeka mura. Nigo amatete simi igandewete iga mai aragete bakatsaniga hota tiganyara hota tsaruti Pia mono sana ya dagoragen nigo tokura na patitu nege pindi group patitu ya garan juot kuja kidogo sekarang goja tena kurmada mwalimu kwa hapa njugoja daktari njugoja tena kurwa sema mwa kera kwa hapa chinko vya kera utani tena sema kwa ayo tena katika dia daktari tena katia eksaga tu sekretari ona ti njugoja mwalimu itomanan beko mwalimu gati ebara kurwa sema mwe digo abana abo maide tari CBC yandana mwalimu mera katima tuwa tikini kya bongiti mbare ngamo nanje bagwanja ngo mwalimu oye sauri to musigete tari kwa bato kurusi basomo huko agorera abana abesote grade ayi madam Modesta ngaya madam muchukos